Umintri katanat ka koi ke kya ka sorkar jala ma wailat miki shila ha ka arpo artrik kala Lincoln ulap lepat ba ya ka health ATM machine ha juwai civil hospital Yalong bat kumju ru ya ka MHIS pharmacy ka bantre kambaro arpo saw kinta. Ha ka ni ka program ladon lang ka director katanat ka koi ke kya ka Dr. J. Momin u Deputy Commissioner ka West Giant Hills Abhinav Kumar Singh IAS ka District Medical and Health Officer Dr. P. Shila, Medical Superintendent Dr. W. Lakyang, nalor ki doktor bat ki staff nurse ka Civil Hospital Yalong. Ka Health ATM machine ka day ka kor sumar ka bala pelong ki jing test ki babuon jan, kum ka blood pressure, ka shini, ka jing shit jing kriyan jong ka men, ka ECG, ka SpO2, ka hemoglobin bat ki way bat lathiet ha ka jinglot ka ba lai point lai lakting ka hapo ka CM catalytic fun u wailat mi ki shala ha ka jingkren ulaong baka health ATM machine kan yarap ban penduna ya ka jinglot jingsap ha ka jing sumari ki nongpang namar ba ya ka kaipat test la ban yo tang hapo 10 minute Henry u ai jingmod ekipat ba bakim day ban shanya tangha ka machine bat ban letwa jingmod bank na ki doktor ringkat bat ka kay pat jongki. Sen kamnet om det är en distrikt i provinsen det vad jag går bank på sen det det sen kan du jobba med en ka da height covid the temperature the beach the uric acid the AGS hemoglobin the photometer ECG oksigen SpO2 dan meteran untuk diketahui mana ada yang edit tanggal 9 chart atau untuk division untuk medical assessment dan yang ketiga adium berira pak hearing dan kita sudah bonjat tu MDM kami di kids kamu mangkat apa yang kita berak tanggung kids ini. Kids no we are. What about the kids? So they are consumables, sir. They have to be ordered, sir. Like on a quarterly basis, you thought about. You can show sample report on the form that you have. Yes. Kami buat report. Buat ke sebenarnya ke print atau domain kami yang kenal tu. Print kami dia mi posai thit. Begini report begini. Ini mungkin uji print. Oh ini nak ada pun sudah kong dah kuat print. Okay. Big review meeting kita yang ke office yang ke DMHO. Hita CS hagawa da chim review ya ki ya ka hajing ya to wa ka cha khia po ka district yong i yong ka West Jaintia bat kam ju le wa ka East Jaintia hagawa da yo ya klam chibun kham tam ya ki challenges ya ki ching e yong ki ni ki artli ki district wa pa ya ka cha khia ya ki jing em kam tam na do ka manpower hadok ka jing em kam nei benta ki building ki infrastructure nei benta ki machine bat kem kam ter de yo bhai i u ya chong meeting tu ban map na phi slam nei labo chiwaje tang nei daw snyao thu pi to ka health department to bon chach palat nei te daw rap chimpor bai i terap te rap slam wan ta snyao komenen kam man katen de yo em hini da hini wan emi lebenta pendep ya ki kam tu hini ko nang kong tam ada snyao pi yo wai ya ni ka diagnostic machine lane ka machine go kodi go e bertu ki ka ka health ATM ko ate ka machine go da bo heti go da wai ka wa hap po chi phao minute ye phu test ki wa ye phu le ado ru phao tu li ki test ki wa nagalian yong ingat scam ni wa dei le ki test yo pun na ya ka jinglut jingsep yong ki dong wan thu duai ta kamera khana gitu la da train art pun inda se ni ku biarap ne benta yung gipat ba ki wo wan ta heti man wan pi to enter lagi da emiga system dan mete report ye pun hai tu hi hapo 5 minit umi ga report yung bite ki test ki le pi bat kam ju le man de enter pi ka mobile number da poi ka report hapo ka WhatsApp message ke yung pi le
แต่กันนี้ไงสแกมมี่ก็ว่ารับพาชิบนในเรื่องยองดรเราไปเป็นเนี่ยพากีแม่มองนี้มอนสยาวถูกบักลาพิวต่อระบบอีกนี่มาชินทั้งหมดอีเดชันเนี่ยไปดูกันนี่มาชินเนี่ยเห็นไรอีเป็นแต่ใส่กันนี้เด็กตะกี้ร้านกี่ชิดอกเตอร์นี่เขาใช้กันนี่ through the CM Catalytic Fund that we able to procure this and it is on trial basis for now so we'll see ดาวไปอีแล้วต่อว่ายุยว่ากัตดังประชังอีแล้วยุยว่านั่งเม็ดกันนี่แต่เดิมแต่ดาวประชัง install we'll try to install to other health facilities also even to CIC PIC if possible up to the sub-center level so กันนี้ต่อดาวประชังอีต่างกันมันกัตเต้แต่หมดกันนี้มันก็คำก็จริงประชังกันก็จริงsedangเดียวอีกันนี้ต่อชีเป็นตาก็ว่าเขา inaugurate สกวีวันเอคุเบลย UMS ยองอียองกับ civil hospital yelong ini Dr. Lakyang wahaka jing yalam khmat ke yong o ke jing ya kelami daya parom na por support wato MK mu MI ya ke pharmacy ke wai at hauso genta ne ba kamado ong tu to bon yoi ki cases tiba ito haga chake kya mempor ke hewani wani por em accident cases em jing dia ki wa mi ya like boy he por mate he por snyao te yoi manda boy he tu bon ki da wai ki wa hab ni yang hado step Hawaii di pharmacy yoแต่ในใจดาวแต่นักเลี้ยงยองอีดาประชังนี้กันนี่ก็จึงประชังว่าเสียก็เป็นว่าต่อให้นี่ก็ civil hospital ยาลงต่อดังดูก็ second และนี่ก็อาร์ดอนฮีนักกี pharmacy ฮะพอ state ยองอีก็Hawaii 24/7และนี่อาร์เฮาสู้กันตาเลยแต่งายากันนี่แหละเอคุเบลยโยดรเล็กยังยากับทีมยองโอเวอร์ล์กูดีเอสแคทอุปนมันยัยนี้โอ้ง่ายสแกมอ่ะอุมันก็จึงกระคูยากินองชงชนองบัดก็ยากินองโทดไว้ชากันนี่กันท้าวยองอีบัดให้จุยปอร์เล่จึงประชังยองกับสอนการว่าโตว่าอีเดยุยโตกินี่กิจิงเอ็มกามเดยเล่เป็นเบียงก็ at the district level ตั้งว่าก็โฟกัสmain focus ก็ยองอีโตว่าก็มันมาย่อซาเป็นเบียงฮักที่ grassroots level นี่พะมาย่อฮีอุปชวาละนี่อุโยชวายก็เทกจุดดังโนสดังก็แต่ยอยว่าต่อชิบอนเซฟก็ยังก็ลดกระเซ็บปัดคำจุเลยเยี่ยวสุมาร์เยี่ยวเอกจุสุมาร์ตัวเมียดผมหา So first of all, thank you for spending a valuable time to be a part of this initiative, wherein we have been able to bring a diagnostic machine which we have named as a health ATM, which has been funded under the CM Catalytic Fund. So we would be grateful for looking forward for your inauguration for the same. I believe by utilizing this machine, we will be able to bring down the diagnostic cost, the out-of-pocket expenditure of an individual, as is able to perform more than 60 tests for the same.